is that the podium. Namuhujia kwirite ogori I had a better akehujia. Akagira mundu na by the way tondu kiri mundu kiri na mwiri na thakame by the way ogakiuga akiundu giake ona Samoni ro gutorithagia na mbere no ne anjiria kinjira ni atikire a very stern action. Yes. Yakiuga hingo ciothe we hindi aratwarithia kindu gitagwo Samoni na mbere. Do not enter. Kama uko inje ka inje. Wacha kuwa distraction. Kio tuika distraction thino wa kanitha tondu kuri andu no magitaimagirira ugu. Riria kanitha ihunjitio andu makirite wega ndinaga kuhinga kwanja kahinga mutungatiri. Yes. Tondu mutungatiri na ritho riake rihana scanner. Now being that he is a priest, yes, or a pastor, tikuga ti mundu ndatari mawigwi ni mundu na ni mundu wi mawigwi ari by the way ni ukora ati ona ithuĩ tũrĩ na gũkũnja no wonaga ona ringi wina nyina ngari ukaigua mundu ucio ahitukira hau ri tondu ni umbi wa Ngai ri ni umbi wa Ngai ni Ngai umumbite akamuhani uguo ndetiguo ukaigua atiriri ni urenda kumurora no tondu nuwi nyina ngari hau ri we ogeka atia ukenda kumiriria ukomiriria ni ugakiumiria ona muhunjia no mundu tio tweka distraction especially hindi mehanda thini wa pulpit hindi aratwarithia kin Samoni na mbere hindi arahunjiria andu tio tweka ati hindi niguo aratweka ati ni ugutonya because after all you become a distraction nangi moka na mikanye achoka gekira nguo mbaire na cleavage ndio kuona very revealing na niekirite human hair mutwe ndio kuona agachoka akaigira ngogo design haha iguru wa kiria haha iguru wa njuiri haha githithi ne hau iguru no igireire na githe ndugu na akenyitete passport na guoko kumwe na gukunge kanyita kirikaniro. I'm telling you we ndugu kahingika muno wale mundu arageria kuga turathoma gucokerithia mathani ithano tigothoma gucokerithia mathani hindi kwenda gwikira thini wa Samoni yake tondu githomo kiria nakio ni githomo kinene enda githomo gya ukone relationship yaku na Ngai and the way it's supposed to be wanyita riu hare arekira nigetha wone kiria gitumaita aguguko kiria gituma uthondeke relationship yaku na Ngai ri hau riu niho nake mundu araingirira wanyita hairio niguo nake mundu araingirira ni wangimenya by the way ona ti arume tondu arume matiko na iundu cia muthemba ucio aca mundu rume ngirona gutone guti mundu tindakihugura gutire mundu tindanagira no akimenya ni amagikoragwo guo ni andu ya special yeru riu kuona iundu cia muthemba ucio no maturagira nikio raigua akiuga atiri ati nditete wanyiru atire thaka wa guzira unyirithagia arume na ni gukiri makiutwite giundu kia muthemba ruto ucio no wega ugagikoragwo ati ungitwika ati ona we aikorwo ni we na unajijua ni uri ukoragwo hana no uri ukoragwo tariiri na nuonera ni ndugata ya Ngai hari ari na wakinya wi mucerere ri neno ni tiende ya manirira aca ni hinda ria kiugo andu mararikira kiugo-ini ona tiende ya mathomo aca ni hindi ya mutungatiri wanyu arakuonia ndiwe wi haria podium in the pulpit ndiwe wi hau no rugamite hau ndio tiga now by the way I'm telling you the truth there was a certain guy back in I think 2010 awajiria kinjira atiri wende kirire watho gwake kanitha-ini tondu wa riri these people are distraction wanyita ito no rikia maitho tondu kiria gigitagwo muthoni wa ritho ndutiraga ndiro kuona no agikia ritho ukaigua kongo ukakihura ona Ndio kabisa wewe na mutungatiri ya na Samoni. Mutungatiri ya na Samoni atira na makome prepared. Akoragwo ena kindu gitagwo notes. Nwanyita. Ena kirikaniro na notes kiriki hau. Na notes ci hau. Ndio kuona. Riu okaga haha kirikaniro-ini. Akauga atiriri. In verse number 14. In verse number 14. Agakiwa elaborate. Agacoka riu agokira akehera aria kire-ini. Agoka riu gwikira hinya verse iyo. Riu onoko ni aya hihi kanitha icingi aria makoharia hakoha hakiri ni umagari wakambiria gucera makwambia gucera we na we ndio tondu we wiri na we mundu uraguteire ndirenda kumwika atiri kumuiguithia
You are still there. Yes. That's when you decide to commune with those people. Yes. Lew atebe kou. We horete masaini manameta ko masaini. Da wo kwera gajiria tiriri ucio. Ajiri wendere weakness. Wanyita. Is a weakness. Yes. Atagedo na ku expose kuri andu ari agi. Wanyita. Na juga wega ngauga ati andu amobitwo ni Ngai. Ithe tiguo. Mobitwo ni Ngai. Gutire kundu katorwo waigua ati gukorwo na thoko ya gwecuhio. Asa. Kandu waigua. Tire. Ukaigua ati mundu taru waigua ati waigua ati ke Ngai arari caina gwecuhio. Gutire. Uraigua. Otire. Ona mundu uteregete wira ri. Rekia Ngai. Ukoria athire ku. Atuire caina. Ndike arekaga. Aca athire ri. Athire kiona tari muraihu muno. Ruga athire guicuhio ri. Akwa hanini. Na ni nda. Utire kiru ta giu. Aca. Ni obi wa Ngai ura be ubitwo. So it means that regi na regi thia gutua uthaka ucio waku ciraha. Tia gutua distraction. Yes. Etiga gwetage especially maundu-ini makonainie na magongona mandu. Gwe kundu ngibangaica. Irabu-ini ingira. Kuu bangaica. Yenda. Kuu ri. Kuu bangaica. Utakunywa pombe za bure sana. Kuu ni sawa. No taruo ngituika ati ni kanitha-ini. We ni we no hiti cia kure ikoragwo ihana. We na ubasti ya kure ihana. Na uria wikagira tukunyitite. We humbaga. Tia uthie gutuika distraction ku hindi ya roho. Ungituma roho akure kuta ngari njeru. Yes. Tondu everybody else. No menyeru the eyes are on you. Na kwa andu matamakaga. Kwa andu matamakaga by the way. Ona nginya magongona ona ukimwitite igongona riaku. Ugakora ati agakora ni igongona riaku ni igogwetwo muhunjia. Kana ni igo andu mareko kindu gitagwo introduction. Ona kana hindi ya muratinia kiande. Yes. Mundu agatho anyitite akaitokera uguo akoma muico nginya muico. Ona agatho akamba gucuria. Akwirorera igari ria itukira hau. Akauga hatikere undu. Hatikere undu. Nguaga ati nyame wanyitite. Eno leagwo. Nyame wanyitite. Turere gituko kia mara. Na ni uramenya uria we wikirite, ni uramenya uria uhana. Na ni uramenya tu bibi wahitukira mbere no distract andu. I'm telling you. Ogiwe ati ari. Ono mo tubatigagira nyene. Na bia. Ka. Ale wala yalo. Aga oro. Aga kia. Nyame wanyitite. Etagona. Nyame wanyitite. Iyo ndio na Gikuyu etagwo habaya. Oinde iga habaya yakaituka mundu. Atikere undu. Nyame wanyitite ni gituko kia mara. Na giki kiari yagwo ni tuhi turia twathiaga ruru. Athuri ake makorane. Ita muthuri ucio. Ucio kweli hau ari onjira-ini kweli. Ni aronga wega kweli. Kaka erero. Uthuri hau he handu wa tacokera hau ha nyame yo. Okay wa nyame yo. Anyitite. Oria te kanyitite riku. Anyitite riga. Tio kika distraction. Acha kwa distraction juu unajua wewe. Wakija ni kuria ni uriaga. Tia gusika tension. Acha kusika tension. Na ndandu akwira ko ngiri. Yego girabu-ini kuthi. Kira tindo gikiraniria ko. Kira ona thi maita maigana mari okwenda. Bana uthi wandike namba yaku mandikiriria aria ko ha M-Pesa. Yes. Hau thi wa kanyambo kara gakanaga. Kau gatiru ri. Kakira mukeu ri. Namba yaku mikire hau thi. Ni no miendeke Rosemary. Yandike no bandike hau. Tukire atiru turia ba uikiria. Tukire biro. Tukire biro. Tukaba uikiria. Yes, no handu hena igongona ria mundu kana igongona kanitha-ini. Acha. Wacha hiyo attention seeking. Sana nayo hiyo. Ugoria ka twina indo. Bia twina cio. Mbeca twina cio ciringi 333. Oh yes.